Ngiyazi ukuthi iningi labantu lo odomoroza, but not ngalendlela. Bengacabanga ukuthi ngalendlela kusekude la siyakhona. Nakhe akubalekile ukugoqa nje nakulabo abanye mhlambe abanembono ethe ukuphuma eceleni. Inkolo is irrelevant kuyo yonke lento engikhuluma ngayo. Ngendlela abantu abane-selective information grasp ngakhona, uyakhetha lokho ofuna ukuthi ukuzwe, lokho okunye uyakhetha ukuthi awufuni ukuzwa. Ngiyabona kahle kahle ukuthi ngikhuluma nje nabanye abantu abangafuni ngisho ukuyi-understanda yonke lento ukuthi ihlobana kanjani. Uma uzobuka amavidiyo kusukela ngiqala ukwenza amavidiyo, ngichazile ukuthi yonke lento esikhuluma ngayo ikhuluma nge-natural law, umthetho wendalo. Kodwa ukuze wazi ukuthi umthetho wendalo usebenza kanjani, kubalulekile ukuthi wazi izinto eziwumthelela ekutheni wena ungawuqondi umthetho wendalo. Yilapho ke sifika khona ekuchazeni i-Satanism, ngoba aniyazi ukuthi yini i-Satanism, noma angithi beningayazi. Mhlambe ngiyenzile ividiyo kodwa awuyibukanga waze wafika egcineni, noma wayibukela ukuthi u-understand lolu lwazi ongenalo, ngoba uyakhetha wena ofuna ukuthi ukwazi noma ofuna ukuthi kushiwo kuwena. Ekugcineni yonke lento engikhuluma ngayo izosiza umuntu nomuntu othandayo ukuthi a-understand i-natural law. Ngeke uze uyi-understand i-natural law unga-understand ukuthi yiziphi izinto ezenziwayo ukuze wena ungafinyeleli ekwazini i-natural law. Ukuthi umzalwane, ukuthi usonta kaShembe, ukuthi kwinkolo ye-Islam, akungeni ndawo kumthetho wendalo nokusebenza kwawo, nokuthi uwazi nokuthi u-apply empilweni yakho. Njengoba ngangenzile kwenye yamavidiyo, ngenza isibonelo ukuthi uma ngiphethe leli phepha kanje, ngiliwisa kanje, i-gravity iyasebenza, iphepha lizowa liwele phansi, ngoba umthetho loyo wendalo ongeke uze ushintshe. Kanjalo ke ne-natural law iyasebenza whether uyakholwa noma ngabe awukholwa. But ke angeke ngize ngibe discouraged ngenxa yenu.